Kiwaha I tēnei wā e te iwi, tērā pēr ko rongo nei koutou I tēnei Kiwaha, pakawhiua tēnei Kiwaha kia Sunny. Tatahi, mōrena Sunny. Mōrena, Mōrena, kai te pēhia I tēnei ata, bro. Pai. Yeah, kai te ora pai. Ready for our Kiwaha for today? Ai. E kore e Taea e te rā o te waru. E kore e Taea. Ai, e te rā o te waru. E te rā o te waru. E kamā. Tōna whakapākehā, it can't be achieved in a hurry, or Rome wasn't built in a day. Doesn't happen overnight, but it will happen. Tērā tonu tērā whakamārama. So, the boss is on you with your mahi. We'll take that scenario, eh? Yeah, I better learn this one fast because he always is. Yeah. So, you meant to finish this. E kore e tae te rā te waru, boss. Hey, what does that mean? Rome wasn't built in a day, boss. Rome wasn't built in a day. Koe a tērā, bro, raua atu ki tō kete. I mean, have you come across a scenario or anything that you're trying to do the mahi, but they wanting to get it done in the hurry? Inga wā katoa. Inga wā katoa. Yeah, so aroha mai, I'm a bit of a perfectionist, so I like to take my time in doing stuff, eh? Yep. And so it does take a little bit longer than what some people might want it to, so I want it in a hurry. E kore e tae te rā o te waru, bro. Just have to wait. Okay, perfect. I'm the opposite to you. I'm not a perfectionist. Me, what's in that mahi? Hey, what's this? Well, there is sometimes if you are a perfectionist, it can be a bit of a bad thing because it does take you a long time and you can overthink some things. So yeah, maybe a bit of a you and a bit of a me is the right balance. Tērā, mō tūmike e when. E kore e tae e te rā o te waru, raua tērā ki tō kete, bro. And of course, koutou a kāre anō kia rongo I tēnei Kiwaha. E kore e tae e te rā o te waru. Rome was not built in a day. Rome wasn't built in a day. Koe a tērā. Kia ora.